jokereshi kukifasha kabesha abantu kwitwa Marcus shake kinyafu. Anyways, cyokora nuza umuntu bita Marcus Thuram ni revimwe n'abadaruvini neza yipimye kuri yabayoboye Nunez Betegwe nta murusha ibitego tubabarire cyane. Anyways, wabonye Adera iki gikombe cya finalissima kimaze imyaka n'ubu ari 3 kigiyeho 3 gihuza champion wa Europe na CONMEBOL UEFA na CONMEBOL barabyumvikanye bashira hiryo rusha icyo gikombe. Sami bundu ziforoma y'iki ukwemeza kuko ero imwe iba habaye Copa America ebyiri wenda nuko kuva cyatangira ntawo nduratwara Copa America uta Argentine cyose kizakiba gute kwa mugani bafata uwo mwaka yayitwayemo iyo kipe yayitwaye kuko bahacamo Copa America imwe ahubwo se Copa America ntigiye gutangira gukinwa mu myaka ine nayo nayigiye kwimuka ije mu myaka ine niba nibuka neza kuko nayo bashaka kuyimura bakayigira mu myaka ine niyo bizatazatangira ahubwo umwaka utaha kuko nayo barashaka kuyigira igikinwa mu myaka ine. Kuri Copa America wagitwaye muri iyo sezo ko ni igikombe cyanahozeho by the way cyahoze yagitwaye muri uwo mwaka nihura ninde ariko muri akarendere itaiti kandi muri no minsi ibintu bidacuza kugeza ryari cyongera kugaruka duba kigarutse nyuma y'imyaka mu myaka bishize kigarutse ejo bundi Butaliyani bugitwara kuko ni Copa habayo finalissima imwe by the way n'abatumva iyo terminology ya finalissima umva ni finale kwiruta izindi finale ubundi mu balatino yo bashizo prefix yitwa simus bibaye superlatif importantissime no mu gifaransa barabitira rwose importantissimo grandissimo iyo sima ni superlatif igaragaza ibintu birenze byabuza akagero bitagira ibindi biri hejuru. Cyabaye bwa mbere 8-5 Ubufaransa butsinda Uruguay 2-0 kinaba 9-3 Argentine inganya na Denmark kimwe kuko murabyuka ko ero ya 9-2 Denmark yigiyemo itumiwe nyuma yuko leta zunze ubumwe z'abasovieti zimaze gusenyuka. Denmark nk'ikipe yarabuze qualification yahawe invitation yo gusimbura leta zunze ubumwe z'abasovieti birangira inayitwaye y'abavandimwe babiri Lodrop na Michael Lodrop undi yitwa nde bari impanga Lodrop umwe na Lodrop hanyuma n'umunyezamu wabo ka Peter Schmeichel barayitwara hanyuma igaruka 2022 imaze kuba inshuro 3 zonyine. So urumva kuva yagaruka riba habaye imwe uyu mwaka rero yariteganyijwe kuko urumva habaye Ero isanga Copa America Argentine ko gutwara umwaka ushize urumva byabere umwaka umwe byabere na finale zabere imwe yabeye mu gitondo indi bani mu byabere rimwe Argentine itwara Copa America murabyuka ko yatsinze Colombia puis France itsinda Ubwongereza nuza Espagne itsinda Ubwongereza sorry finaliste magomba kuba mu meshi nyine ariko harimo igikombe cy'isi y'amakrebe kibagonga kalendriye yiriya sama Adera ipanze gute babuze match imwe collab imwe match imwe n'ubari kimwe gusa cyabura se kalendriye yagoye abategura finalissima kuko nkuko bigarutseho muri sama hari igikombe cy'isi cy'amaklub kandi mwari ko nashyizemo international break ikindi tubibaze mu buryo bworoshye finale ya Champions League 30 z'ukwa gatatu 31 yego tariki 6 kugera ku itariki ya 10 harimo international break muri Afrika itatureba muri Afrika bazayikoresha nka match amical ariko mu Burayi muri Asia no muri America Latine hari imikino mu Burayi bazakina qualification za mondial ku batari muri UEFA Nations League hanyuma ko bari muri UEFA Nations League kimwe cya kabiri kizabera mu Budage kuri stade ya Stuttgart ndetse na stade ya Bayern Munchen Allianz Arena bazakina kimwe cya kabiri bakire na finale le 10 hanyuma rekenze mistano nyuma ya le 10 bahite batangira igikombe cy'isi cy'amakrebe muri Amerika amakipe urumva abakinyi nacyo amakipe 32 agomba kumara ukwezi uko byagenda kose nahoze mbona mu kwa karindwi abakinyi ku mugabane w'Uburayi barimo barinubira gukina imikino myinshi Jules Koundé Sirito niwe wavuze ati barimo baradufata nk'amarobo muri iki tugarutse inyuma Jules Koundé ejo yakinaga umukino 97 adasiba nahoze ndeba kuva muri November mu kwezi kwa 11 2023 Jules Koundé ari mu kibuga akina mu mukino wa 97 adasiba kuva November mu kwa 11 2023 ntarava mu kibuga Jules Koundé yavuze ati
turimo turakoreshwa nk'amarobati. Ibi nibibaho, kandi nabonye n'ishyirahamwe ry'abakinnyi ku mugabane w'Uburayi nabo bagira ishyirahamwe. Icyo kirego baragitanze baravuze bati ibi nibibaho, mugerageze mudufate nk'abantu kuko ibi birakabije. Ugiye kureba rero, niyo mpamvu Finalissima igihugu ya hari barimo kumbaza ngo kitajya kuva ku itariki 15 kugira nka 11 kwa munane abarimo pre-season. Umva hano amaklub akora pre-season, icyo gihe abakinnyi baba bavuye mu kiruhuko already, kandi haza bavuye muri igikombe cy'isi cy'amaklub, babaza bakeneye runaka cyo kuba baruhuzwe. Ikindi banakuruka ni pre-season ko urumva igikombe bya pre-season biba na pre-season se ari abakinnyi benshi batinda kuza wenda bijyanye n'igihe bo baruhukiye. Ubundi se yize ngo Premier League izabera match amaze gupanga Arsenal na Man izabera US. Ikindi kintu UEFA na FIFA burya ntibakunda guhuza ikintu kinini n'ikindi, siza mutakunda kubibona. Katafata nyine nk'Afcon bakata wegeza imbere, siyo mpamvu imaze igihe iterwa ipine kubera amarushanwa nk'ayanga yagenda anyuramo. Bwa mbere igikombe cya Afrika kigiye kuzaberamo Noheli na Bonani cyarimwe hagati mu irushanwa rimwe. Akenshi nitwe tubigenderamo, ugasanga irushanwa ryacu bariteye Finalissima niba n'amafaranga ifite iceceka ikibazo cyayo. Urumva mu Espagne nibwo igiye gutangira qualifiers z'igikombe cy'isi, igomba kuzakina match zirimo Bulgaria, Turkiya, Georgia. Ni mu gihe kiri imbere hagati y'ukwezi kwa 9 mu kwa 11. Kandi bibuke ko izi kipe nk'izi zitari gukenera, izi kipe zigukeneye Nations League zifite ibirarane muri qualification z'igikombe cy'isi cyane. Iyi kipe se ntiyanakomeje muri iri kimwe cya kabiri cya UEFA Nations League. Urumva fixtures za Espagne nizo zigoye cyane, kuko Argentine yo nibwo yakuyemo izakina harimo France, Espagne, Ubudage, Espagne izakina na Portugal niba nibukane. Espagne izakina na Portugal izakina n'Ubufaransa, Portugal n'Ubudage. Urumva izo fixtures zose zigomba gushakirwa igihe. Ariko Argentine yo ntibigoye kuko niba mbyibuka neza basigaje imikino 2 muri CONMEBOL. Qualification za mondial bamaze kubona erega nta bindi bagira bakina bona UEFA Nations League bagira, urabizi ko bagira amakipe 10 arere turubwo ni imikino 18, nayo mpamvu habayo n'iteko ritandukanye bo amakarita biragusibya match iyo yaje mu mikino 2 yegeranye. Urumva wakinye umunsi n'ejo ugakina ukabona ikarita, nibwo usiba match kuriki. Hanyuma kugira ngo usibe match muri CONMEBOL nuko wagize amakarita 3 ni nka champion, nabo bakina nka champion. Urumva ni ibihugu 10 ni ibihugu 10 byose kandi bikomeye. Ugiye kureba Venezuela yo itarabona qualification y'igikombe cy'isi muri bya bihugu, bo batangiye kera mu gihe abandi bari muri za UEFA Nations League bo barimo bakina izo qualification. Bivuze ngo bo bazanasoza kare kuko ugiye kureba bazasoza kare bategereze igikombe kizabera iwabo na ya mu playoff abone umwanya wo kuba za barrage. Byabaye ngombwa ko batekereza kugishyira umwaka utaha 2026 mu kwezi kwa 3. Baravuga ati muri treve y'icyo gihe kwa 3 umwaka utaha 2026, kuko ntibashaka ko bihura na nuze n'igikombe nakawindo gato nakawindo kuri muri international break imwe abantu bakaselect. Ariko abafana benshi bategereje iyo spectacle ya Argentine na Espagne. Bashaka Lamine Yamal anganye na Giuliano Simeone, Messi benshi bavuga ati Lamine uyu mwana Messi yogeje akamushyira mu ibasa akamwoza. Benshi bavuga ati Messi agufata arimo koza arimo aguhumugisha. Agomba yakogeje burya Lamine Yamal kavuga ko idore wakarira ari Neymar karamukunda cyane. Nagajya avuga ko rwose ari Messi nubwo amwogeje ni ifoto yagiye hanze ariko we yemera. Bari mu bikorwa cyagiye bakoranaga na UNICEF charity, bari mu bikorwa byo gufasha babona abana kuriya. Nyine urumva Messi ifoto yagomba kujya hanze kuko ni Messi nyine niba Barcelona yagiye mu bikorwa nka biriya. Bakunda kugira umuco ari ya Barcelona igafata abakinnyi bayo nyine biciye muri UNICEF bagasura ibitaro bigiye bitandukanye. So abana bavutse ibiki nyine